Oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Tata, thank you, Señor, oh Dios. Maribun dia mi romanos romanantur. No, just 2 de diciembre ki tremendo anto bendiciona. Aleluya. Thank you, Tato, Dios. Nos turun tu Señor. El día llave. El día llave, Señor, oh Dios, cuava forma. E dia jave, Senhor, oh Deus, conosco bota turco banda para nos opinião tu. Tempo presença, Senhor, oh Deus, oh Tata. O somos nossa que tu chita, oh Deus, para começar dia quabo. Nossa compreender e nossa sim acaba que tu chita para lanta bimbo dilante. E a maudan que pa turcos. Você tá turcos tá di, Tata. Os meus não vino com nada, não estava da stop. Pero Abba fórmanos, Señor, oh Dios, Tata, y agradecido por dar, Señor, oh Dios, un buen Dios, Tata, thank you, Señor, oh Dios, pa el día de hoy, ya viernes aquí, 2 de diciembre 2025, thank you, Tata, también, Señor, oh Dios, luz, claridad y ementa. Oh Dios, vos estaba visa la cataluz. Tan quitata, oh Dios. Vida y salud, Señor, oh Dios. Tan que nos vida, oh Tata. Vida de nos yunang, nos nietunang. Nos cerquerinan tu, Señor, oh Dios. Nos mama, nos Tata. Tata, oh Dios, el privilegio de abo. Mabing bodilante, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, como aceptarnos, Señor, oh Dios. Como voy yo, Señor, oh Dios. Opicos por a paz ayer noche. Opicos por a paz antayera. Opicos por a paz de madrugada. Pero no así, ahora que nos tem victoria, temos presencia. Nos está, manera boquepa nos está. Aleluya. Nos está, Señor, oh Dios. Temos presencia, Señor. Oh Dios de gloria. Kitushita tata. Patata presença de mente aqui. Kitushita tata, oh Dios. Mente aqui, Senhor, oh Dios. Aleluia. Tata ministrar, Senhor, oh Dios. Ministrar na buhay ka, Senhor, na buyunang. Na busirkerinan tu, Senhor, oh Dios. Tatalaga po palabra, oh Dios, na prioridad de mente aqui. Nakapanustur, Señor, oh Dios, ten unidad, Señor, oh Dios, y ten un acuerdo, Señor, oh Dios. Camino po palabra, oh, ministrar, Señor, oh Dios. Aleluya. Bendiciona. Bendicionate mente aqui, Senhor. E Dio coava forma. E mente coava forma, Senhor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por conocimiento y sabiduría. De mente que, Señor, thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you por paz. Thank you por tranquilidad también de mente que, Señor, oh Dios. Por presencia, oh Dios, que te prometo que tu cosa, que tu más mío, que tu cosa más grande que tu cosa. Thank you, oh Dios, para o Espíritu Santo, Señor. De mente que cuidaba me, Señor, oh Dios. Thank you por guía. Y tu cosa, Señor, oh Dios. Aleluya. Bendicionado, Señor, oh Dios, de Abraham, Isaac y Jacob.
Bendicionado, oh Dios, Tata Todopoderoso, Abo que comisa, oh Dios, Kuturkos. Abo Dios, que crea cielos y orteri cielo, que va a crear turcos, Señor, oh Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, Sishnabo mes, denos vida de mente aquí, Señor, oh Dios. La capo palabra de prioridad, denos vida de mente aquí, Señor, oh Dios. Oh, Tata, sí, Señor, aleluya. Aquí, Señor. Thank you, pacadong Señor, oh Dios. Kuna comprende. Verdad, sabe de Dios Todopoderoso. Sabe de Dios, oh Dios, con lo cual como comienza. Nunca po queda na mitad, Tata, aleluya. Bendicionado pueblo, aleluya. Aleluya. Oh, Tata, thank you, Señor, oh Dios, ave. Echa piarni ki, Señor, oh Dios. Cos grandi, cos novo. Lo paisoso de. Aleluya. Bendicionado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yes. Oh, sí, Señor. Y bendicionanos tardemente, que aleluya. Como palabra, Señor, oh Dios, data. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, data, oh Dios, intervención divino de mente aquí. Thank you, oh Dios, data, ko aba forma nos te vini junto de unidad y un acuerdo de mente aquí. Thank you, oh Dios, pe paz con lo botreste de nos cas de mente aquí. Thank you, Dios, tavo de Dios Todopoderoso, Dios glorioso, y lo cual como comienza nunca porque era la mitad. Bendicionado Dios está mi vida. Thank you para mi vida, Señor, oh Dios. Thank you para la vida de mi casa. Thank you para la vida de los hijos, los nietos. Thank you para nos casas. Thank you, oh Dios, por tu costia, de nos vida de mente aquí, Señor, oh Dios. Bendicionado ministerio, me te bendicionado como un canal, oh Dios, para ministrar a nuestro pueblo. Un canal, oh Dios, camino para palabra de prioridad, oh Dios, de gloria, aleluya. Tan quitado, oh Dios, para cada un Señor, oh Dios, tata, abre puerta, oh Dios, para lo cual no puedo ministrar de mente aquí, oh Dios, llega de la casa, oh Dios, para darle paz y la tranquilidad, oh Dios, de gloria, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ministra de mente aquí, Señor, oh Dios, aleluya. Aquí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Mm, sí, mi Dios. Aleluya. Alaba Santa. Yes. Oh Dios de gloria. Aleluya. Sí, Señor. Tremendo votar, Dios. El día llave, Señor, oh Dios. Turcos, entrega total en vos, Señor. Aleluya. Ministra, Señor, oh Dios, nabo pueblo. Ministra, Señor, oh Dios, camina mandiendo por llega, pero abo de Dios Todopoderoso. Abo de Dios, lo cual como comenzar, nunca porque de la mitad, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. La quitata, aleluya. Oh, Raba Santo. Mm, aleluya. Yes. Thank you, Señor. Aleluya, yes. Sí, Señor. Mm,
quitado, Dios, tremendo verdad, Dios. También te qui, Señor, aleluya. Tranquilo, Dios, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, yes. Mm. Thank you, Señor. Alabanza na bonambo, Señor. Nag-adorasyong ministrada ang bukas de mente que papatibok paz, po tranquilidad. Oh Dios de gloria, aleluya. Posicionado-me, Señor. Posicionado-me en el aquí, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, Papa gloria. Thank you, Señor, oh Dios, Papa poder. Thank you, Señor, oh Dios, da turcos, da diabo, aleluya. Tú lo cual como comisar, Señor, oh Dios, el trabajo de nos vida, Señor, oh Dios, nunca podrá limitar, Señor, oh Dios. Thank you, precioso sangre de mente que aleluya. Es sangre que purifica-nos completo. Es sangre, oh Dios, que nos podamos llevar. Es sangre, oh Dios, tata que limpia nos maneras neo, aleluya, limpio, limpio. Oh, sí, Señor. Oh, tata, nos alabamos, glorificamos. Gloria a Dios, sí, Señor. Thank you, oh Dios. Y de lo cual como comisa nunca puedo limitar, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, tata. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Mm. Bendicionado. Bendicionado. Aleluya. Bendicionado. Ora baba sete. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. Bendicionado. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Ora va santo robote teria la baba. Aleluya. Ministra, Señor, oh Dios, aumenta tushi, aumenta de tu presencia, aumenta glorioso, aumenta, Señor, oh Dios, camina de vuestra ministrar, Señor, oh Dios, dada danki, danki, oh Dios, por nos cas, danki por nos nietos, nos yunan, Señor, oh Dios, prosperidad y éxito, mundo kunang llega, Señor, oh Dios, dada tu bendición. Turkuterontinan, Señor, oh Dios, Kiko kunang papia, o tanto palabra encorajamiento, palabra de motivación, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, para éxito y prosperidad en la vida, Señor, oh Dios. De mente quitada, thank you, oh Dios, por nuestro hermano Luis Walt. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Chapiarniki, Justosti, December, Señor, oh Dios, Tata, nuestro máximo Luis Walt, que ya adoremos Espíritu Santo, Señor. Junto con nosotros, tengo presencia, Señor, oh Dios, ten unidad, un acuerdo. Nuestro Luis Walt, comprende esa, Señor, oh Dios, Tata, tamo da prioridad. Tamo da turcoso, Dios, de gloria, oh Dios, Tata. Tava essa transformação, tava essa paz, tava de Deus tremendo. É Rei, viva tu reina em glória na Deus, tata, aleluia. É mente que Luís voltou, Deus, junto conosco, para su pan de cada dia. Cutava presença, Senhor, oh Deus, tata, para someçar, Senhor, oh Deus. Cutava a prioridade em sua vida, em nome de Cristo Jesus. Oh, thank you, Senhor. É momento que o humano lá nos grita na Deus. De un acuerdo, tata tanque por nuestro hermano Luis Walter, mente aquí, Señor, oh Dios.
Danke, Tato Dios, por su casatoris, wow. Danke, por su Eugene, wow. Danke, por su Romano, tur Angelo, papi. Door de Wouten de Amsterdam, den Dordrecht, den Rotterdam, oh Dios, na corso completo. Peticionate família, Wouten, que, oh Dios, con Luis de Porta, Senhor, oh Dios. Quabo administrador, te Senhor, oh Dios, ten turcaminda com conhecer ainda, oh Dios, orna mira, luz resplandece, liba Luis, oh Dios, nada un poquito me escote, en el nombre de Cristo Jesús, date me inta aqui. É bendito que o Deus data culpa também ministrando todo o ministério que o data dentro de Luís, Senhor, o Deus data tur jugo desigual, tur dolor, tur coisa, Deus contativo, o caminho de direção, o Deus tem em nome de Yeshua, nada vai ter a seco, Senhor, o Deus nos declarar paz e tranquilidade em sua casa, em sua vida, o Deus, sua caminhada, Senhor, o Deus, que já o Espírito Santo, o Deus, em nome de Cristo Jesus, cumprimos de sangue completo, aleluia. Tanque para sabedoria, tanque para conhecimento, tanque, oh Deus, para costar diabo que toma lugar de vida visual de mente, que em nome de Cristo Jesus, su matrimônio está bendicionado, su casa está bendicionada, cada palavra que papia, tu palavra, oh Deus, de encorajamento, palavra de motivação, tempera de turco, está ronde, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória, tanque para trabalho, como tu és, Senhor, oh Deus, tanque, oh Deus, para caminhada de Deus, tanque, oh Deus, para tudo o qual que tem quase de perna, que weekend, que tu weekend bendicionado dentro do weekend caminho da palavra da prioridade do weekend caminho de Deus estava da ministra estava da papa em nome de Cristo Jesus. Tanque o Deus como está sobre a scarpi su uomo também scarpi o Deus que atende e mira questão espiritual e compreende o Deus de momento não que está pai no sur dia grita na bo para contestar Senhor oh Deus aleluia. Tanque Senhor Tata oh Deus. Acá nos está quedando, oh Dios, te arriba piedra, Señor, oh Dios. Y camino de que llega, Señor, oh Dios, te llega, oh Dios, trata, representamos, oh Dios, como luz te resplandece, ve subido, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Bendicionamos, tal vez, de mente, que aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, tata, un día bendicionado, porque bocas completo, nos hermano Luis, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, nos también con Lisbeth. Aleluya, gloria a Dios, Tata Santo, thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, por Lisbeth también, Chapiarni, que gestos de diciembre, tú conoces, engrandeciendo, buen nombre, nabo, tu honor y gloria, Señor, oh Dios. Asombra tu costo de abo de Dios. Cambio turcos. Bendicionada Lisbeth de mente que Senhor, oh Deus, tata cabinunto conosco, Senhor, oh Deus, engrandece o nome, na futuro honor e glória, por Lisbeth, Senhor, oh Deus. Junto conosco, em um acordo, turma inta, chamando a Deus, tata algo novo em sua vida, tanque pe paz e tranquilidade que ele em sua casa, devido a sua união, devido a sua família completo, bendicionada, tu família na rincão, tu família na colchão, na Holanda, que em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, tata, tanque, oh Deus, para sabedoria e conhecimento, como tu nego Lisbeth, junto conosco, tata, para su pan de cada dia de uma presença, e nos turta, chamando a Deus, tata, tanque, Senhor. Tanque, Tata, oh Deus, para ver de Lisbeth, oh Deus. Tanque, Senhor, oh Deus, Tata, para ver de Lisbeth, su yuna, su humana, su família completo, oh Deus. Tanque, oh Deus, para sabedoria e conhecimento, oh Deus, que te encontrado em mente, que temos presença junto conosco, de um acordo. Tata, ministrado em su vida em mente, que Senhor, oh Deus. La que comprende, Senhor, oh Deus, ora nos turta junto, Senhor, oh Deus, tabo voluntad. La que comprende, oh Deus, Tata, camino tu sobre tres estar, ni bebo palavra em não botar. La que comprende, Tata, caminho está dentro sua cama, dentro sua casa, atendendo no Senhor, ora que de um acordo, Senhor, oh Deus, o Espírito Santo tem, não passa trabalho dentro sua vida. Lisbeth, abre o coração para receber a vontade de Deus. Em nome de Cristo Jesus, Tata, thank you, Deus, Lisbeth, tremendo junto conosco, Tata, engrandecendo o nome, na futuro, honor e glória, você palavras de Deus. Glória a Deus, Tata, thank you, para coração cubadune, thank you, um coração novo, que também é o que também canta, um caminho novo. Thank you, Deus, chabiada que we can bendicionar para a casa, boiuna, turbo família, oh Deus, thank you, pecas, cubadune, amiga de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, bendicionar, Tata, thank you, Senhor, oh Deus. Tata, nós também conosco, mang enchicai, aleluia.
Gloria a Dios, Anchi, Bote. Gloria a Dios, nos tabay kroningan, alolo, romanam. Gloria a Dios, tata, thank you, Dios, pabidi, Anchi, de me intake. Dan kita tu kuencha compro de Señor Dios de Javierni kita te tin kusera simang petitiona untuk kusurumana tu dengan mente que de un acuerdo. Dan kita tu Dios kuencha sa Señor Dios que prioridad a abo Señor Dios turma inta. Tempo presencia Dios que tu supandi cada dia para su dia de bendicionar. Pe começar un dia tremendo Dios un dia com voluntad de ser cumprido en su vida. Dan kita te paz como tu Dios en su matrimonio. Dan que Dios para linche mercera también Señor Dios. Bendicionata, oh Dios, te enche en el momento que nos corta grita de unidad, tata. Tanque para vida de enche. Tanque, Senhor, oh Deus, para vida do ser querido, seu trabalho, seu casa, seu ministério, tate, vontade, abo completo de sua vida, ave. Tanque, oh Deus, lo cual como comisão, oh Deus, lo cual gente un poco pensa mesmo a sombra de presencia mente que enche conosco, oh Deus, de Espírito de Deus, te guiava, enche. Tanque, oh Deus, para sabedoria e conhecimento. Tanque, oh Deus, para misericórdia e compaixão, tu ainda em subida novo. Tanque, oh Deus, é caminho que tem que vai, oh Deus, para vai prometer com a cabe, cumpre com vontade, oh Deus, maneira a boque para pensionada, enche, guide mente que tá, oh Deus, caminho, oh Deus, e te sumana grita nabo, passou essa conta de Deus, alfa omega, essa conta de Deus todo-poderoso, essa Senhor, oh Deus, é palavra de boca vira, pipo de enche, cada oração que ele faz na boteca, no lo tushi, diante do trono, glória a Deus, enche, caia mente que pensionado, tá, bom, manda, bendição, bom, piante, bendição, palavras, foi boca da bendição, quando que vou chegar, boto bendição, passou uma quem com bem papo, cubo, palavra de encorajamento, palavra de motivação, até palavra bendicionada, em nome de Cristo Jesus, bobira completo, awe, é weekend que completo, para cobrir que precioso sangue, com o sangue de Messias, aleluia, glória a Deus, enche o dia bendicionado, para nós também conosco, aleluia, Lidiana, aleluia, glória a Deus, Lidiana, você, Nata Santo, thank you, Dios, para Lidiana Sabina de mente que, bendicionata Lidiana de mente que tato, Dios, por voluntad, turcostiavo, te pido Lidiana, Señor, oh Dios, tan quitate ya viernes que ellos tosti de siempre que Lidiana, también, oh Dios, para su pan de cada día con tu presencia, junto con nosotros un acuerdo ministerio, me te bendicionar, Señor, oh Dios, tata, oh tata, camina esa, Señor, oh Dios, pero comenzamente que de un acuerdo junto con su día está tremendo, su día está bendicionar, humana, la que nosotros gritan a Dios, tata, tanque, papi de Lidiana. Tanque, Senhor, oh Deus, para vida Lidiana, su yunang, su trabajo, su casa, su ministerio, su rumanan, su familia completo, familia Sabina completo. Tanque, oh Deus, hecha viernes que, oh Deus, sabiduría, conocimiento, con ser ministrado en su vida, oh Dios, te mente que, oh Dios, de gloria, aleluya. Tanque, tato, oh Dios, por palabra, oh Dios, fuerte de mi dignidad, de mente que, Señor, oh Dios, tata, con palabra, con botimpe, oh Dios, ten su de weekend aquí, tato, con su corazón está abrir para bien. Tanque, oh Dios, para 2025, que, oh Dios, casi trae lomba cabo, oh Dios, para nos paipe, para tu local, que Dios, papi de nos vida, Lidiana, tenga 2026. Bendicionado da Lidiane, mente que aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta como lo de bendición de trabajo, aumenta como lo de bendición de casa. Tanque tato, Dios, pe paz de abo, Jehová Shalom, como reina de casa de Lidiano, Dios tata, con tu costa can de perfección. Bendicionado Lidiana de mente que tate palabra que vivo, anto que está ministrando de vida Lidiano, Dios, con algo nuevo soso de aleluya, bendicionada, oh Dios, e carrera grande que la cubrí, 2025 quitado, oh Dios, que te ten victoria, y en cóspora pasajera, y en cóspora pasajera, pero ahora que me enton tu conosco litan, Lidiana, ten victoria, botamos de carne en tu clavana cruz, and the Spirit de Dios está manifestando, ahora que como te bocas, Lidiana, cielo te abrí, ángel te subiba, permite Dios ministrar en tu vida, ministrar camina manden un poyega, camina bon conta nuende ave Dios que bien para traer liberación, aleluya, gloria a Dios, un día bendicionado boliviana, aleluya, los también con los manchericha chinga, aleluya, bote, gloria a Dios, data tanque Señor.
Tanki, Señor, oh Dios, paseriza chinga de mente, que tan bunto con nos tata, incandescente, bonombo, dabu, turunori, gloria, José potierta tivo, e gloria da divo, turcosta diabo, tata, tanki, Señor, oh Dios, e palabra tremendo, que llega a Puerto, oh Dios, ticeriza chinga de mente, que tata, ya pierne, ya stosti de sembr, que, o tata, cerizza, un tu con nos tata, pa su pan di cada día, tempo, presencia, Señor, oh Dios, tata, como un porta, evangelio que ser ministrar, pastor, que che, llega de bilu su casaco, ta pastor de cas, llega de bilu su yuna, com su nieto, não, e família chinga completo, oh Dios, llega de la media Alex, aleluia, en nombre de Yeshua, aleluia, gloria a Dios, tate, me inte, que tu menta, bendicionar, Camila Cerizza, tanto con nos lago, tu mencionar, vamos mencionar, en nombre de Cerizza, chinga delante del trono de Dios, tata, danke, Señor, papila de Cerizza, Anche tanto, oh Dios, para bendizer isso, Senhor, não sou neto, não sou casar, oh Deus, entende? Tem em nome de Cristo Jesus, oh Deus, posicionava-me, Senhor, posicionava-me, oh Deus, dembidi, cerizza de mente que tato, oh Deus, camina mandando un polega, ya pierne le ting, bendicionada en su trabajo, onda que llega, Señor, oh Dios, por palabra, otra prioridad, aleluya, gloria a Dios. Ministra, Señor. Ministra, oh Dios, de mente que, oh Dios, camina mandando un polega, bendicionado, oh Dios, cerizza de mente que un día bendicionaba, un weekend bendicionaba, Buruan. Oh Dios, nós também comer na Brown, aleluia. Glória a Deus, tanque, Senhor, oh Deus, para Mirna Brown subida. Tanque, Senhor, oh Deus, Mirna Brown também, oh Deus, é presença de Deus está aqui. Ministrar, Senhor, oh Deus, Tata, de Mirna Brown, que ser guiado do Espírito Santo, e pinunto conosco, Tata, de uma presença bem grande, seu nome. Na futuro, honor e glória, Senhor, oh Deus, aleluia. Tata, ministrar de mente que, Senhor, oh Deus, caminha, oh Tata, Mirna Brown, abre a porta para Jesus 30 Jesus, permite Jesus ministrar de vida. Tanque tanto comer na saque pan de cada dia. Junto com nós temos a presença, Senhor, oh Deus. O palavra tem poder, aleluia. Nos turnos mencionando em nome de Mirna Brown. Bible da pisa, oração assim, baba proimo. Pota bendição, menciona em nome de Mirna Brown, tem oração. Baba também bendição, aleluia. Glória a Deus, tanque baba de Mirna Brown. Tanque baba de Senhor, ng su nieto, ng su kas. Tanya Van Arnold, Mystica Van Arnold, nieto ng turo Diyos. Tanki tata pa sa nasyong ko tumando lagat de Mirna. Tanki o Diyos ta bobolontat turcos tremendo de su vida. Tanki pe sangre de Mesías o Diyos ka ser derramada. Pues ser calfari yagan ang tating casto tabing de mo direksyon Mirna. Recibilo cual Dios ti baba de Javier ni que poder de weekend bendicionando su mansti, aleluya. Gloria a Dios, tato sa ko isaria wanga. Bendicionado Isaira. Aleluya. Gloria a Dios, thank you, Dios, pabilisaira wanga de mente, kitati saira wanga tamuntu kunos, engrandecendo bo nombre, nabuturo nori gloria cabinunto kunos, tata, vos saira compromete, tata, que bendicionada, Señor, oh Dios, canándole un camino tremendo, un camino glorioso, un camino tormento, oh Dios, camino tavo poder, tavo gloria, turcos diablo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, mente que aumenta tremendo, aumenta bendicionar, aumenta camino por palabra de prioridad, oh Dios, te glorizaria bien para su pan de cada día, junto con tu humano presencia, oh Dios, ministra, Señor, oh Dios. Dava nostro igreja na tata, Deus, tanque, tata, oh Deus, ministéria. Tanque, Senhor, oh Deus, tata, boa vontade, boa palavra. Tanque, oh Deus, tata, oh Deus, para visitar seu ser querido, seu trabalho, sua casa. Tanque, Senhor, oh Deus, para sabedoria e conhecimento de mente aqui. Tanque, para sanação de tudo, qual que te igual, com Deus, são que te cobrir a sangue de Cristo. Tanque, oh Deus, que sai da canando de sombra de todo poderoso, aleluia. Glória a Deus, e saria, bocasta, bendicionar a família, wanga, bendicionar a família, persta, bendicionar a família, macaita, bendicionar, turta, bendicionar, aleluia. Dorco, posante, porta, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, semente que domina tremendo. Un pierna gestosti de sambra isaria. Bendicionado ta, sí que può perseverar tormenta con nos. Papa ta bendicionar. Papa può conocer Dios.
más se acerca. Oh, Tata, el 2026 aquí, Saria, está firme para un tu conoce en el nombre de Yeshua, aleluya. Gloria a Dios, Tato, también con nuestro van, oh Dios, Giovanni Valentín Botey, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, por vida de Giovanni. Aleluya. Tan quitado que Giovanni vindo conosco, Senhor, oh Deus, tem a presença de Abba, Deus. Caminho está para ministrar, caminho está para papia, caminho está para estrucos, Senhor, oh Deus, em nome de Yeshua, veinta que tu mente tremendo, um mente glorioso, um mente caminho para poder estar grande, caminho, um mente, Senhor, oh Deus, caminho está para ministrar, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Mente que, oh Deus, Giovanni Valentín, para su pan de cada día, tiempo presencia, Senhor, oh Deus, dada, en la quispesa aquí. Acá nos mencionar nuestro man de Hoogvliet, Giovanni Valentín. Tanque para pedir Giovanni Valentín, Senhor, oh Deus. Tanque para pedir cerca, tanque para su casa, tanque para voluntad, tanque para tu costiavo del supido, Senhor, oh Deus de gloria. Tanque dado, oh Deus, Giovanni Valentín, saia, comprende, caminda, un camino bendicionar, un camino palabra de Dios, está ministrar tremendo, un camino glorioso, un camino, un poder, en nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. E mente que está a ministrar, ministravo poder, ministravo grandeza, ministrate costiavo, Dios de gloria, aleluia, tate poder, e poder está grande, tan quitado, Dios, Giovanni Valentín, o tate recibiendo o Espíritu Santo, sheluta aprendendo casbota, papel Dios, Giovanni, Dios que tendemos ter, cristian a Dios, tú lo cual Dios, como que Dios hace movida, papia, Dios comprende esa, que onde tem como ministrar, Dios hace cosas, pero Dios que tendemos ter. Porque un viernes bendición, weekend bendición, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, por nuestro man reto a los sensos de mente que. Gloria, aleluya, en adolescente, un día tremendo, un día bendicionar, un día 2 de diciembre, viernes que bendicionar, lanta, quitato, guiado el Espíritu Santo, pendiente con nuestra presencia de Dios, camino Dios te ministra, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, curando a los sensos, prudencia estanista, ha venido con nosotros, oh Dios, camino por palabra de verdad, camino Dios, pan, su pan de cada día, tata, presencia, junto con tu ser humano ministerio, mi bendicionar en unidad y un acuerdo y oración, tate elevando por nombre, oh Dios, tate con poder, háganos turmencionar nombre y nuestro man rento a los sensi, delante del trono de Dios, aleluya, tan quitado, oh Dios, para vivir andalo. Tanque, Senhor, oh Deus, para me direntar o Senhor, não seu neto, não seu trabalho, seu caso, cercaria, oh Deus, é plano de abo de sua vida, oh Deus, por vontade completa. Tanque, tanto, oh Deus, para família sente, família prudência, família sanista, doutor. Thank you, oh Dios, por andar reporte, oh Dios, vamos a pedir conocimiento de evangelio, ser ministrador de che, y en un camino manden un pollego en nombre de Cristo Jesús, tamo poder, tamo gloria, la turcostia en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Thank you, Tato, oh Dios, glorioso, ¿verdad? Thank you, oh Dios, por poder está tremendo. Thank you, oh Dios, turcostia en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, ministra, Señor. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra, oh Dios, tu palabra, oh Dios, con tu vivo, tu fuerte. Ministra, Señor, oh Dios, camino mande en tu puega. Gente, camino mande en tu puega. Dios te llegue, dan, oh Dios, tempo vida. Lento love. Dan quitado, oh Dios, pero manque, oh Dios, tanto como tu sante tremendo, o tu sante poderoso. Aleluya. Un chapiar, un weekend bendicionaba, Bruman, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, tanto danki, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, que bendicionata de mente, que aleluya. Damos palabra, oh Dios. Aleluya. Oh, poder está tremendo. Aleluya. Oh, sí, Señor, oh Dios. Que bendicionada nos está, Señor. Que bendicionada está, Señor, oh Dios. Nos turuntu. Tiempo presencia, Señor, oh Dios. Lo cual coaba forma, Señor, oh Dios. Unta nos mesas así. Pertaba forme, oh Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tanque per dia, tanque per viernes, tanque per il costiamo. Aleluya. Oh, sí, Señor. Vayamos yo, tanque.
Thank you, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias. Thank you, Señor, oh Dios, paturkostiamo. Oh, kumasikama din si Monkey. Oh, tate, weekend ko no sa drente kitong weekend bendisyon na. Un weekend, Señor, oh Dios, kami na mapalabat na prioridad pa nos. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Thank you, Señor. Gracias, aleluya. Gloria a Dios. Tata, thank you, Dios, para regales. Bendicionata para regales también, Señor, oh Dios, que comprender. Turmenta de presencia de Dios. E pan nos pan de cada día de presencia de Dios. Piniendo un con nos. Ministerio mi te bendicionar. Cultura romana. Aleluya. Oh, tata, thank you, oh Dios, tata, pademente que faron tu con nos también. Engrandeciendo bu nombre. Na futuro no gloria a Dios. Por poder. Tato es gloria de Dios. Danke, Tato, Dios, que le junto con nosotros engrandecemos nombre. Gloria a Dios, Tata, oh Dios, pasó mesa. Su cielo está bendicionado. Ora comisa de presencia de Abba, Señor, oh Dios, junto con tu romano de un acuerdo. Láganos tu mencionar nombre de Fara regales. Grande trono de Dios, danke, Tato, oh Dios, para venir Fara de mente aquí. Danke, Señor, oh Dios. Para su yunang, su nieto nang, su ser querido, e familia regales completo, e familia la cruz completo. Aleluya. Turcos, oh Dios, tú lo cual contativo, Señor, oh Dios, Tata, de cupay, oh Dios, del nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendicionado, Dios, para de mente que, Señor, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, pedía llave, Señor, oh Dios, por voluntad en su vida. Thank you, oh Dios, echa pierna que tu pierna bendicionada. Thank you, oh Dios, el weekend que farde, que tu weekend tremendo. Un weekend que ya poder, un weekend gloria. Un weekend que ya corresponde, Dios. Bendicionada, bocas que te pasta en te fará. Bendicionada, sangue de Cristo Jesús, que purificar a vida completo. Com tata, bendicionada, oh Dios, de poder de abo, Dios, que te ministra, torti farde, en vida suyona, en vida surumana. Gloria a Dios, para. Un día bendicionado, Pablo. Un día que gloria de Dios te arriba vida. Su misericordia, su compasión, da tormenta, novo de vida. Siga por perseverar. Tenha presença de Deus junto conosco, tormenta. Vamos conhecer Deus, hope mais te cerca. Teu espírito tremendo, a hora que temos casa para, é cheio de abrir. Papi na Deus, passou menos tura mencionar o nome, nos tudo de um acordo, a tocamento em 2 ou 3, pode a palavra de Deus e não o espírito de Deus dá. Permite Deus ministrar, llama Deus, gracias. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios para un día bendicionado, Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Thank you, Tata. Tú lo cual no como está haciendo y como lo vas a hacer, aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Bendición a Tata, aleluya. Mente aquí todopoderoso, que aleluya. Mucha pierna tremendo. Mucha pierna, Señor, oh Dios, camina, oh Tata. Lobo ministrador de nos cas. Oh Tata. Rumana Ministério me bendicionar. Nós está live riba Facebook, nós está live riba YouTube, sender riba por televisão, lagi zona de bocas. So botai nós riba por televisão também, por YouTube riba por televisão, por smart television, por riba por televisão para adoração, ato para oração zona de bocas, o por paz, e por tranquilidade, harmonia tem que ser cambiado. A vida já vierna, o por um weekend bendicionar, aleluia. Glória a Deus. Sí, Señor. Gracias. Thank you.
Thank you per día del Señor, oh Dios. Thank you per 2025 que completo. Dapat bendición, aleluya. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Romana reconciliar. Reconciliar-se com o Senhor. É momento que está botando com Deus tem bocas. É momento que Deus cria uma relação íntima. Mas está trampando em bocas com Deus. A outra monta na mesa. A outra tem um pastor, um apóstolo como. Está abo com Deus conosco da romana junto de um acordo. Permite Deus ministrar em vida de mente que tem bocas. Aleluia. Glória a Deus. Abo com Deus. Aleluya. Yes. Thank you, Señor. Thank you, God. Aleluya. Diz, Señor, que tu está para a presença de Deus, meu irmão. Aleluya. Lidiana, botei. Glória a Deus. Diz, Señor. Sare Wanga, bendición a botar. Randolph. Aleluya. Yes. Gloria a Dios, el Dios está tremendo. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sanquitato Dios. Con nuestro hermano Stephen Anciano, América. Aleluya. Nos está by Herland. Nos está by Tena Herland aquí. Deja Stephen, nuestro hermano. Aleluya. Gloria a Dios, Stephen. Sabihan na bendisyon na pa, aleluya. Sabihan na bendisyon na. Aleluya. Dan kita to, Dios. Dan kita to, Dios, pa Stephen, o Dios, Asano, Amerika, nuestro mang. To, Dios. Kabini, o Dios, guiado por Espíritu Santo. De presencia, o Dios de Dios. Que nos dencaste, Señor. Oh, Tata, a presença de Deus tem não, Stephen, caminho botar o idem bocas. Oh, Tata, thank you, Deus, pela bem para supante cada dia que está a presença. Thank you, Deus, como lá Stephen compreende. Turma então tu conosco, temos presença, Senhor, oh Deus, está a paz, boa glória, bom poder. Tur costeava, Senhor, oh Deus, tenha mente que, oh Deus, de glória. Tata, thank you, Deus, que Stephen tu conosco, nos tur, tem unidade lá que nos chama a Deus. Tata, thank you, Senhor, oh Deus, para mim, Stephen. Thank you, Dios, por su caso, Dios, de Helen. Thank you, por su yunang, su casa, su vida matrimonial. Thank you, Dios, por paz y armonía como estrés en su vida. Thank you por transformación. Thank you, Dios, por tu costo, e voluntad completa en su vida. A ver, chapiarne, Dios, Stephen. Vos tiene tremendo, por su perseverante, Stephen. Oh, Tata, thank you, Dios, por weekend, Dios, esta gente. Bendicionar. Esta gente, Senhor, oh Deus, caminho da palavra, tua prioridade que Aleluia. Glória a Deus, Tata Santo, tanque para o Yunang, por tem êxito e prosperidade dentro da área da vida. Su casado tem êxito e prosperidade dentro do trabalho, dentro da área de sua vida. Thank you, Deus, como Stephen, pastor de casa. Oh Deus, cuta dobra su rodilla ante mo presenza, Tata. Papa, po ministrator di nos, te den su pino, Dios, te den su tutti, te den tur camino, den su bate, tu parte di su vida, Dios, Tata. Onde que llega, let un bendición. Onde que papi con él, ten bendición. Palabra encorajamento, palabra motivación, social Stephen. Explica con pon Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Stephen. Oh, Tata, thank you, Señor, oh Dios. Veramente que un día bendicionado para Stephen, aleluya, aleluya. Ora va santo, aleluya. Bendicionado para nuestro estimado Stephen. Oh, Tata, nos canta, aleluya, aleluya, para siempre, Stephen. Stephen, nos turma, nos canta, aleluya, para siempre, lo cual Dios hace. Está tremendo. Pues tu carne, tengo pai calvario. Clavar na cruz, prometo como pergunto conosco de meinta. Pues de meinta que o Espírito de Deus está manifestado. Tem meinta que o Espírito poderoso, limpo, puro, está manifestado. Glória a Deus, Tata Santo. Grita aleluia. Glória a Deus.
Thank you, Tato, oh Dios, tremendo po ta, Señor. Bendicionata que nos makayon tukunos, aleluya, de mente que. Thank you, Tato, oh Dios, que nos makayon dotrech, aleluya. Bendicionata que nos makayon de mente que Tato tambe ka compromdeli turma intunto kusurumanang. Ten unidad un acuerdo por su panti cada día que tu presencia, e presencia bendicionata. E presenza cammina a ministra, e presenza cammina limpio puro, alleluia, Kenneth bendicionamo da mente che mi romanan tur, Kenneth Makai nostro mansti, alleluia, tata tanke mabili Kenneth, thank you Dios mabili Kenneth sa iyo no sunyeto nang, thank you pa su kas, thank you pa su kami Makai kompleto, thank you Dios pe porta de evangelio, Cuabre que en su vida, unta que llega, Señor, oh Dios, na lo mire Cristo que debe obedecer. Que con que papi, oh Dios, también engrandece Dios su nombre. Con buen Dios está, cuando Dios cambia su cosa, cuando Dios trece su cosa, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendicionamos a cada mente que la palabra de Dios está tremendo, la palabra de Dios está ministrando de manera. Oh, aleluya. Gloria a Dios, trata, ministrar, Señor. Ministra, oh Dios, de mente que la como palabra, oh Dios, la prioridad de Medicano, aleluya, gloria a Dios, ganan. Sabiduría y conocimiento, recibirán, y compasión y misericordia, tormenta. Bíblia de Pista, Book Lamentación 3, versículo 22, 22, tormenta. Dios su misericordia con su compasión, del nuevo, limpio, aleluya. Pasamos de book de 1 Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Esta pisa, como alivra-nos fora de poder de escuridad e a translatar-nos para o reino de su justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos gritar aleluia. Aleluia. Vamos gritar aleluia. Vamos gritar aleluia. Grita aleluia de bocas. Lá que Deus tem de você. Essa perna aqui. Chama Deus tanque. Para interessimão. Que ela bendicionamos. Como o 30 de weekend. Que aleluia. Anto bendicionar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Oh, Tata. Aleluia. Sim, Senhor. Sí, oh Dios, aleluya, Marisca Abraham Botey, gloria a Dios, Marisca Abraham, no te Den Haag, aleluya, tan quitado, oh Dios, Marisca Abraham, que comprende, que importante está, para turma inta, bota tem a presença de Deus, com o benefício de Espírito Santo, com o vai guiar, de caminho, como la compra, como não sai, oh Deus. Marisca Abraham abini, oh Dios, junto con nos, para engrandecer o nombre. Damos tu honor y gloria, pues somos de Dios de poder, pues de Dios de gloria, pues de Dios lo cual como comisar, nunca podrá limitar tan quitado, oh Dios, como Marisca somos de su vez. Pero junto con nos también, para gritar aleluya, la que nos gritan a Dios, tanque. Thank you, Pabili Marisca, aleluya. Thank you, Pabili Suyona, Sunyato nang. Thank you, Pabili di Pibi Abraham, Surumang, aleluya. Peticionamos a Marisca, aleluya. E mente que tu mente de poder, tu mente de gloria, tu mente de grita, aleluya. Gloria a Dios, Marisca. Thank you, Tato, Dios, para su guía espiritual, ave. Thank you, Dios, qual vai estilanci. Para su piano, que su weekend caba. Thank you, Dios, que palavra que vira pepo de subir, oh Dios. Tata, posicionamos mesmo. Posicionamos mesmo glorioso na vida de nosso irmão, aleluia, Marisca Abraham, glória a Deus, grita aleluia, oh, trata purificar sua casa e cumpre sua casa com precioso sangue, é sangue de Messias, aleluia, glória a Deus, sim, Senhor, canta aleluia, aleluia, glória a Deus, e Senhor, sana junto, uma lugar. Aleluya, Pampe, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, sí Señor, aleluya, aleluya, gritan a Dios, aleluya, para santo robosete, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Nos tacata, aleluya,
Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. A ver las candelas, tiro. Aleluya. Na Dios. Aleluya. Na Dios. Aleluya. Aleluya. Bendisyonan. Ministeryo mita bendisyonan. Live stream mo Facebook. Live stream mo YouTube. Meron manam. YouTube na mita live. Mabuwakil. Di mo po telebisyon. Puteri mo po telebisyon mo tawa. Limpi-limpi. Turkos. Musik. Orasyon. Tembokas. Estabong. Aleluya. Gloria a Dios. Tingin titiro man sa puteri mo YouTube. Tenderi mo YouTube. Anto reaccionario Facebook. Esta bonita, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, tata tremendo bota. Nos po grita aleluya. Nos po de un acuerdo. Ten unidad de un espíritu. Kami tabo ta ministrar. Kami tabo ta papia. Kami tabo ta turcos. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Grita aleluya en bocas. Aleluya. Aleluya. Yes. Aleluya. Sí, Señor. Yes. Aleluya. Oh Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Shairon Yanga. Buti. Gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios. Pabili Shairon Yanga de mente que Señor, oh Dios. Glorioso. Alto. Bendicionado. Shairon tan besar. En presencia de Dios. Turcosta Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Tato, Dios. En palabra de Dios. Kamira pipo. Kaministrar. Kaya kung kaminda. Manden nung poyega. Tato, Dios, ka comprende, que la comprende tu costo, Dios, que mira palabra llega, oh Dios, estamos palabra te ministrar. Tanque, Tato, Dios, Shairon Yanga, unto conoce, que me que camina te va a poder, camina te turcos, esa, Señor, oh Dios, su pan de cada día, Romana, que no te gritan a Dios, Tata, tanque, pa Shairon Yanga, aleluya, familia Yanga completo, Cristian Surano, Yanga na bonero, bendicionamos, Thank you, Señor. Shairon de mente que tú conoces, Tata, delante de mi presencia, delante de mi trono, completo, Señor, oh Dios, la que nos gritan a Dios, Tata, thank you, mabili, Shairon. Thank you, mabili, sa iyo nang, su nieto nang, su ser querinang, oh Tata, oh Dios, oh Tata, su mama, su sur, kung naroon din, bendition na, Shairon, ta. La palabra de Boca Vida, tiempo de su vida, lo cual no que ser así, lo cual no que la cumplo con el nombre de Cristo Jesús, Tata, ministra, Señor. Ministrar de mente quitada como palabra para people, Señor Dios, algo nuevo por sostener en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Era bastante, bendicionamos a Shairon, cubrí que sangre, limpi. Oh Dios, aleluya, aleluya, grita aleluya a Dios, está bon, aleluya, grita aleluya en bocas. No le que pasamos por ahí intentando un weekend. Ying. Aleluya. Canta aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Oh Dios. Thank you, Tata. Oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Tremendo. Tata, en 2025 que estamos bendicionados. Nuestra Pai patuloy walang como parte de nuestra vida. Kuting kusoso de en 2026. Para junto de un acuerdo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor.
Aleluya. Thank you, Señor. Tata, mabis sa book 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Kubo adúnanos un espíritu no de temor, sino de poder, at de sano juicio. Aleluya. Gloria a Dios. En book Efeso ng Kapitulo 1, versikulo 3, está para escribir, como a bendicionanos, cultura bendición espiritual, tengan lugar ng celestial, junto con Cristo Jesús. Oh Dios, Tata, ten Salmo 23 para bisa nos, kubutan nos guardador, y con nosotros nos falta de nada, y con lo que ponemos di ba lugar de hierba verde, Tata, tanki, Papa bendicionanos. Oh Tata, bendicionanos con nosotros uma parte de semilla de Abraham, con nuestra riqueza de gloria, junto con Cristo Jesús, aleluya. Oh Dios, aleluya. Sí, Señor, yes, aleluya. Los 5 cabos ya viernes, nos casta bendicionar, nos casta con paz en Jim, nos pide con paz en Jim, nos une con paz y tranquilidad, ten unidad, unión de nos casta, nos vida. Quem combina com um problema, com um worry, com uma coisa, não queda e a banda, para sombra, nós está pé, para nos cas, está bendicionar, e nos cas, está cumprir, que por vontade de Deus, aleluia, ore não sei o que outro não para ajudar, pero nos cas promete, nós está começando a ministrar, nos cas promete, nos cas está completo, maneira Deus que, aleluia, glória a Deus, e el Senhor. Hallelujah. Yes. Dos tape. Aleluya na Dios. Sí, Señor. Aleluya. Ora ba. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Yes. Aleluya. Nabo. Ba e gloria. Lagi gloria ba? Tembok e gloria te. Ela baka ba? E gloria baka ba? Paso bota tem unidad. Bota tem unidad. Anto tem unidad. Bible tabis kami na 2 of 3 ta. Rinibay e palabra de Dios. E ng Espiritu de Dios ta. Nos tem unidad. Mesong ora. Romp parte mundo. Kaya nos na korsaw na ruba na boner na ulan na kompleto. Mesong ora. Tão unidade ta. Anto Espiritu de Dios tem na. E gloria da caminho botay. Tudo po pape na Dios. Paboyena. E pa Dios po ministra. Diyan po vida. Diyan po kas. Vida po yunang. Po serkerinang. Tur. Hallelujah. Hallelujah. Sí, Señor. Hallelujah. Yes. Sí, Señor. Gloria, aleluya. La cabo gloria, Señor. Vos gloria, Señor. Gloria, aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Ministra, Señor. Oh, Dios, aumenta sinigi. Aumenta tremendo. Aumenta glorioso. Uminta kaminda mo poder ta grande. Un kaminda, Señor, oh Dios, kamita po ta papya anto ministra. Hallelujah. Yes. Thank you, Señor. Sí, Señor, aleluya. Bico candela. Aleluya. Thank you, Tata, aleluya. Mandayo
Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Sí, mi Dios, los que más divo, Thank you, Tata. no saber, nos ting angelo pa más. Sí, Aleluya. más divo, Señor. Thank you, Tata. Sí, Señor, la gloria va, nos ting mister divo, arriba mí, yeah. Thank you, Señor. Aleluya. Awe angelana su presencia. Ah, sí, Señor. Angelaba su unción, baribabo, y llenabo, con nunca más lo botames costes, pues Yahweh, la que gloria de Dios transformamos, y cuando mira, manera que va a botar, pese awe alza voz, y pidie unción de Thank you, Dios. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Unción. Sí, Señor, arribanos, nos angelaba, güey, nos que más divo, Señor. Oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Frida Isidora. Gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios, para Frida Isidora también. Junto con nosotros, en unidad, un acuerdo ministerio mita bendicional. Live vivo YouTube, live vivo Facebook. Thank you, Tata Frida Isidora también. Comportía bien junto con nosotros, Tata, de presencia. Camina tabo palabra, camina tabo unción, camina tabo pandi, nos pandi cada día. Frida bien para su pandi cada día. Con tu presencia, Señor, oh Dios. Gloria a Dios, Tate mente, que tu mente tremendo, Señor, oh Dios, con Frida sa, y a comprender en unidad, un acuerdo, Señor, oh Dios. Caminda, Señor, oh Dios, por palabra, ta prioridad, oh Dios, tata, abo comienza tu cosa, y lo cual como comienza nunca por queda en la mitad, en el nombre de Cristo Jesús. Romana la que nosotros gritan a Dios, tata, thank you, Señor. Thank you por vida de Frida Isidora. Thank you, Tato, Dios, por Frida Isidora, su ser querido, su casa, su trabajo de día, thank you por esa pierna, que tu pierna bendicionada, tentando weekend bendicionada, thank you por voluntad en su vida, thank you, Dios, cubrir con el sangre precioso que se derrama, fue ser el calvario de llaga de Cristo en su vida, con todo lo cual no puede desigual, tengo paila con su vida, en el nombre de Cristo Jesús, thank you por paz en su casa, thank you por paz en su vida, en su trabajo, Dios, thank you por donde que llegue tu bendición, thank you, Dios, aleluya, thank you, Dios, por palabra tremenda de su vida, bendicionada Frida, y setora de mente que tata camino por palabra, un camino mande no puede bendicionada Frida y sedora, Señor, oh Dios, que compromete, ten unidad, oh Dios, delante del trono de Dios, ten un poder, bendicionada Frida y sedora, Señor, oh Dios, donde que llega, es un bendición, quien que papi con él recibe un palabra de encorajamiento, un palabra de motivación, tanto, oh Dios, por Espíritu Santo, a posicionar camino de Tawoki, Frida, los turnos de un acuerdo, camino de Tawoki, el terreno vida santo, papi a Dios, ángel está subiva, el cielo está abrir, para sombra momento que tu relación íntimo va a comenzar con Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos tur, de Dios está aquí, para nos tur bimenta, para tu relación íntimo con él, para sombra agora que un pastor não tem, um apóstolo não tem, tá, você com Deus, papi a Dios, para Dios tende bodolo, papi a Dios, para Dios tende botem, Dios sabe turcos, pero Dios que tende sale feo, mes boca, caminho para permitir, não de llega, e não Dios que llega, ve, em nome de Yeshua, tenta para o weekend liberar e bendicionar completo, Frida, dia tremendo, weekend bendicionar, pabo, aleluia. Weekend tremendo, anto bendicionar para você. Siga junto conosco. Passou nos 5 lunas, acaba turmenta. Iba Facebook, YouTube, live.
Pim paboris mi orasyon, pabukas na bendisyon na, payuan na bendisyon na com extra e prosperidade. Ante palavra de Deus, prioridade turma ainda, tempo vida, bota começar o dia de vitória, aleluia. Dia bendicionado, Papa Frida, glória a Deus, aleluia. Alfarero, la que formamos, Frida, la que alfarero que formamos, aleluia. Aleluia! Mo família também deixou na vida. Tu também deixou na para o que vai abrir porta. Vai abrir a porta para o evangelho que ser ministrado tormenta. 30 tempo vida passa torti abo, pai tur caminda. Turca turbo família não conhece Cristo, tu dia te cultobla, tu lenga te confessar. Ora na mire é poder de Deus que começa a manifestar em vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, dia bendicionado para você. Glória a Deus, dela na nossa Amsterdam. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Thank you, Deus, date bendição, palavra tremendo. Te pido, Deus, chutela na ardemente aqui, Senhor, Deus de Amsterdam. O tata que persevera dentro do Espírito, Deus, que já adore o Espírito Santo, que vem junto conosco, tem presença, Deus de glória, aleluia. Tata ministra, oh Deus, de mente aqui, Senhor, oh Deus, te pedi chutela também bem para o pão de cada dia com a presença. Junto com o ser humano, ministério, me também bendicionado, de acordo. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, te mente que tu me tremendo, aumenta glorioso, aumenta, Senhor, oh Deus, que me da poder, por palavra, tu costa de amo, tata, ministra, Senhor, aleluia. Glória a Deus, alfarero, naganos grita na Deus, tata, tanque, mo bendicionado na Thank you, Babi Remy. Thank you, Babi Sam. Aleluia. Su casa completo de Amsterdam está bendicionado. Thank you, Deus, por vontade de subida. Thank you, por poder, diabo. Thank you, Deus, por costo da sociedade, diabo. Bendicionado, está plan como forma, pero Deus, em 2026, esta cana de vitória, então bendicionado, aleluia. Glória a Deus, Judela. Dia viernes bendicionado. Aleluia. Sintana Bowil. Alfarero, la que formamos, la que alfarero que formamos San Romana. Forma ainda, wakpa bote de presença de Deus. Limpi, único, nos meus idioma. Único. Viva YouTube, viva Facebook Live. Pa sombra, nos idioma. Também tem gente de função. Mas o Deus a forme. Aleluia. É o idioma papamento. Aleluia. Mundo a conhecer a o. Aleluia. Alfarero, vampe. Glória a Deus. Sim, Senhor. Alfarero. Sintana Bowil, está bom. Sintana Bowil, doce eu, aleluia. Sintana Bowil. Thank you, Señor. Esta bendicionar nos está. Bendicionar. Ministério me está bendicionar, meu irmão. Essa que está ministério me está bendicionar. Estúdio, ministério me está bendicionar. Sa kinanta na nos cas mes. Aleluya. Nos cas. Helft Holanda. Nos cas Helft Holanda. Aleluya. Sige bisabo ko po natin iglesia, di ba? Pupunta pegar ronti Delft,
Apoiamo-nos, para conosco, do também caminho não está. Amen. Kung também barang tidala, kung não tem igreja, kung bagabay, porque visitanos, what a welcome, cerca nos, aleluya. Gloria a Dios. Sintana Bobby. Sintana Bobby. Aleluya. Aleluya, alferero. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Está bom. Gloria a Dios. Danke, Señor. Danke por nuestro man Marisa hoy de mente que Señor, oh Dios. Marisa hoy también, oh Dios, guiado por el Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Camine, oh Dios, para su parte cada día con tu presencia también. Junto con nosotros, Señor, oh Dios. Junto con nosotros, Señor, oh Dios, engrandeciendo por nombre, nabo tu honor y gloria, por su Marisa Isaac, con tu Dios Todopoderoso. Marisa, yo comprender. Esa, Marisa, yo comprender, caba. Espíritu de Dios está turcos. Antes de esta relación íntima, como tem com Deus tem bocas. E não tem um pastor, e não tem um apóstolo, e não tem um tá com Deus, antes de Deus quer. Para o papo com Deus, tudo o qual o gente tem mais entende, Deus só tem que entender. Apenas a Deus. Aleluia, Marisa hoy. Glória a Deus, aleluia. Danke, Senhor. A palavra de Deus que vivo, Deus, que llega na calle Marisa hoy. E aqui, yes, Senhor, oh Deus, tem unidade, um acordo, junto com o ser humano todo. Tem um Espírito, Senhor, oh Deus, aleluia. Glória a Deus, Tata Marisa hoy de mente aqui, Senhor, oh Deus. A palavra de Deus que tem poder, que está glorioso, aleluia. Tata Santo, danke, Senhor, oh Deus, Marisa hoy para compreender. Para o dia está bendicionado, oh Deus, para sanação completo. Toma parte em sua vida, Senhor, oh Deus, Tata, lá que nós grita na Deus, oh Deus. Danke, Tato, Dios, por pila de nuestro mamá Marisa hoy. Danke, papi, sa iyo nang sunyeto nang. Danke, oh Dios, Tata, por Espíritu Santo, por tu pipa dentro su casa. Danke, pa guia espiritual. Danke, oh Dios, por voluntad. Diba sa pierna, Dios, 12 de dezembro, que tem su vida completo. Danke, por paz e harmonia que tem dentro su casa. Danke, oh Dios, panga lang puta sumiba dentro su casa, porque que chelo tabri. Marisca, toque, entender e grita na Deus, papo na Deus, lanta cana de embocas para sombra, é coisa que vontade aceitar, a hora que tá basta, sanação completa do meu lugar, aleluia, glória a Deus, Tata, bendicionada Marisa hoy de mente aqui, esta viernes que já estou de dezembro, junto com nós todos diante do trono, caminho de sate poder, caminho de sate glória, caminho de sate aqui tem costa só de, sorry para você, mensagem abo, apositei. Aleluya, Marisa, bendicionado ta. Tenedoro, que te papá pelo Dios. Que te papá pelo Dios, pues hemos dolentado. Nos abre unidad, no acuerdo. Es cielo te abre. Anta botacta, que te papá pelo Dios. Turcos, la que adoración toca de bocas, papia con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendicionado ta Marisa, mente que un viernes bendicionado. O casta cobrir com sangue precioso de Messias. Cada dia que você ali, você carregando algo tremendo. Você tem uma luz que acende de movida. Não se mire. Porque não se mire. Aleluia. Siga por perseverar, irmão. Aleluia. Aleluia. O irmão turta bendicionar. Sobre o qual como te recebi, te bom notícia, Marisa. Esta passator de abo, pai te na corso,
Não importa nem que ko nang ke. Pero katumbia ko ng pensa riba bo, gloria ta manifestar riba ng vida. Katumbia ko bo pensa riba nang, Dios te llega teya nang. Así lo cual como que para sostener na vida. Bom, é trabalho de Deus. Sorry para a boda de presença de Deus junto com nos tormenta. Para você receber lo qual que Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. Nós também trachten. Se que papi pasial. Aleluia, papi, botei. Alfarero de embocas. La que formava, papi. Glória a Deus. Sí, Senhor. Danke, Senhor, oh Deus. Danke, papi pasial de mente que Senhor, oh Deus. Danke, Tato, oh Dios, papi pasial, un con nos, Señor, oh Dios, para su parte cada día. Con tu presencia, Señor, oh Dios. Tato, en el momento que, oh Dios, Tato, tú hasta ministrar, Señor. Para su mensaje de canal, para mi facial. Esa de canal para su rumano, tour, con su nieto, con su yun, tour. Esa, oh Dios, es palabra de Dios, ahí que te nos soporta, Señor, oh Dios. Gloria a Dios, papi. Bendición a botar de día aquí. El día que voto junto con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Ministra de mi papi, Señor. Nakanutur kita na Diyos, doon acuerdo, Romanang. Tata, thank you, Diyos, pa mi papi. Thank you, Tato, Diyos, pa familia pasial completo, papi sa yuna, papi sa nieto nam. Thank you, Diyos, pa evangelio, con ser ministrador de papi, de toda su familia completo. Thank you, Tate, palabra de Dios poderoso, de tormenta que te recibió, Dios, de compasión y misericordia, con te limpia tu puro. Thank you, sangre, con se derrama tormento, Dios, Tata, de dirección. Te tempo apropiado para todo dolor de hueso, todo dolor de espíritu, todo costen con Pai, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendicionado, ta, papi. Prosperidad y éxito, tiempo ser querido en tur, aleluya. Mucha pierna bendicionada, papi, corriendo bom carrera. Entera año con nos. Es 2026 que papi. Costa Paipe. Aleluya. Gloria a Dios. Tú lo cual con Dios va a ser profetizar para revelar lo ser continuar. Aleluya. Dios su palabra de Biblia más algo tengo que suceder, hermana. Gloria, aleluya. Pasó a de Dios. Alfarero. Gloria a Dios. Sintana Bovil, Teneduro, lagi formado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sintana Bovil. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Tabo. Amo Dios. Yo ende. El Señor. Osta Paipe. Aleluya. Gloria a Dios. Alfarero. Sintanabowil. Tené. Aleluya. Hola, kabay. Aleluya. Duro, la bene, tener duro. Tu costa cambia. Tu costa va en su voluntad. Nada queda nes mescos. Ora mo recebi. E alfarero de vida. Nada no queda mescos. Paso está formado. Aleluya. Dios Señor. Dintana Bovil. Dintana Bovil. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Tato, Dios, por Rutmila Medani. E mente que, oh Dios, Tato, Rutmila Medani también, que ya adore vos Espíritu Santo, Señor. Junto con nosotros, presencia, oh Dios, Tata, gloria a Dios. Thank you, Tato, oh Dios, vos Espíritu Santo, que tercera en presencia, oh Dios, Camilo, nos turta en unidad. Oh, Tata, para su pan de cada día que estamos presentes en su vida, Señor, oh Dios. Gloria a Dios, Tata, oh Dios, bendicionar, Tata, por esa. Su tía, su weekend, lo está bendicionar, esta cosa no va a suceder. En el nombre de Cristo Jesús, amén, te quita tremendo, bendicionar. La que nos Dios, thank you, oh Dios. Vayamos, Dios, thank you.
Vayamos Diyos, thank you, Diyos, pabidurut mila ruman, thank you, Tata, pabidurut mila medani na maintake. Thank you, pasuyunang, sunieto nang de un acuerdo, su casa. Aleluya, thank you, Tata, pasubida matrimonial, Dios, tu coste, subida completo. Thank you, Dios, por voluntad completo de Javier, que fazer tu weekend bendicionar. Thank you, Dios, por sabedoria e conhecimento, como tu ne limpo e puro em tu novo dia. Thank you por misericórdia, como compaixão, turmenta, de subida. Thank you, Dios, Tata, por presença, muito importante, em relação íntimo. Aleluya. Gloria a Dios, un weekend bendicionar para Buruma. Aleluya. Cerca rin ang tour, bendicionar. Aleluya. Bendicionar. Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata. Tahapok kumisa turkos. Endo po kumisa nada. Aleluya. 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 Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bu alma te bendiciona. Aleluya. Mi alma. Aleluya. Thank you, Señor. Tata, thank you, Tapisay. Nostra infocabo number. Dengemente aqui. Para não ser guardo bendicionar. Oh Deus, comendabo bendição na riba nos vida, Tata, moral, bendição espiritual. Maneira Jesus a contestar Simão, dengue buque de um buque Mateus, capítulo 16, versículo 7, que esta bendição para sombra, e nossa carne e sangue, arriba a saque na je, sino Tata, kuta den cielo, Tata, nossa angela, na cosnang di abo, costan arriba. Oh Dios, Tata, danki. Danki todo de Cristo Jesus. Conosco uma parte de semilla de Abraham. Então conosco por receber a bendição de Abraham. Oh Deus, bendicionanos. Multiplicanos, Tata, maneira estranha no cielo. E é santo ng canto de lamang. Tata, bendição espiritual. Vocalidade ng Tata. Tata, maneira ta para escrever ang buki de Ezequiel, capítulo 36, 26. Kulubula ka awa de bendição baixa riba nos. Na tempo apropriado. Tata, nós está tentando de tempo apropriado aqui. É tempo apropriado como se acaba. Pero lá que nós temos 2026, Tata, ministrar. E lá que awa baixa riba nos, Senhor, oh Deus. Oh, Tata, tanto como permite-nos. Pipa de reino. E como por bendicionar-nos, Tata. Que tudo o qual lang, Tata, tudo o qual lang kuaser kita, no saco mo tinturin na nang. Thank you, Tata, oh Dios, babisanos con nuestro serpente, siya double portion. Manabot ko Job, tempo ko Job 42, versikulo 10. Kudol ko Job pa sa orasyon, pa sa amigo nang. Sempre, de tu situação kita, Deus a bendição nego double porção de tudo o qual não kita ting. Assim na também, Tata, nós também bendicionanos, aleluia. Tudo o qual não, kuaser kita, Tata, tudo o qual não nos saco na como sabi ni Cabo, Dios, gloria, aleluia, Tata, tanque como bendicionanos dinga dia de Yahweh, com sabedoria e conhecimento. O inimigo não por triunfar riba nos mas. E conosco tem comunhão íntimo com o gente dia. Lord, o Espírito Santo que te guia nós. Tata, tanque. Como bisa nós. Tem o book Lucas, capítulo 1, versículo 28. Conosco altamente favorece. E como está conosco. Aleluia. Glória a Deus, Senhor.
que poder botar, Tata, vamos a declarar o poder do inimigo, para ser destruir. Tata, tem dia de ave, começando forte, tem mente aqui, Senhor, oh Deus. Tata, revelamos mais e mais de nossa vida. Revelamos mais profundidade da palavra, lo qual não conhece e nós não mira ainda. Caminho para isso, nós impossível de ver possível, invisível de ver visível. Tata, maneira boa base. Tempo de Daniel, capítulo 2, versículo 28. Caminho de Daniel, apisa, rei Nebuchadnezzar. Que tem Deus tem cielo, que te revela mistério. E que o rei arranha visão. Tem sua mente, que não pode compreender. Tata, não se compreende. Tua visão, tua revelação não cobre a nós. É mistério de tua profecia, que está ser mencionado, dominado no nome de nos vida, Senhor, oh Deus. Talaga nos hanya compreendimento de tua revelação e a profecia de tua vontade de nos vida. E para nos por curi e bom careta. De propósito, como din para nos tata, revelamos mais e mais. Tu de novo, oh Deus, de glória, talaga mo, talaga, para cada ende, com os papos com ele dia chave. Recebi uma revelação limpa. Todo nós escuta de abo. Tas talaga pa tinha dia de ave. Junto com nós chega. Lo revelamos. Por mascarada tem kukay. Por profeta falso, por ainda falso nós delante tem kukay. Pastor, uma hora nos chega de verdade a chegar. Maleva da vista, Deus, Isaías 54, versículo 17. Com nenhuma arma que guarda formar contra nós, não prosperará. E tu lenga culanta contra nós tem buscamento, lo vou condenar, e não tur, lo vai terra seco. Data mo palavra, Salmo 91, versículo 11. Pasomba, Senhor, lo duna sua angalang. Nang cargo de nós, paguarda-nos dentro nos caminhos lang. Tanque, Senhor, oh Deus, para nos momentos não difícil, bacia nos grita nabo, lo vou contestar e pati lo vou abrir. Tata de mente que nos está encomendado, nos obra ng nabo, para nos planan tur, para guardo establecer. Lang nos llama de mente que rumanang, tanque na Senhor, oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que creaste litera, kabuto nos camina eke pa nos ta, no camina nos kita, camina eke pa nos ta. Aleluya. Paso teta ministra, unda nos mes. Paso matin Salmo 90, versículo 4. Pota pista, ta mil po kayo nos bandelings, 10,000 nos banderex, pero cerca nos, nada no po llega. Pasomba, papisa, bota pay, pero pomés también para nos, para nos tenga autoridad, para hasi, meskos ko abasi, y para kaya nila kolebra ko scorpion. Aleluya. Thank you, Dios. Salmo 90, versículo 14. Oh Dios, pabisa, Señor, oh Dios, taba papia. Satisfacernos tem tormenta. Para nos porque canta com gozo. Para nos porque grita com gozo. Aleluia. Salmo 108:24. Tá parece que vi. Essa que é dia que Deus atrai a forma. Lá que nos tur reconciliado em Deus. E tá contente em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendición a nos dar, hermano. Conoce sirve un Dios limpio en tu pura, aleluya. Gloria a Dios. Somos de 1 Timoteo, capítulo 4, está para escribir. Mas Espírito também está claramente que tem último tempo não, algum los cai fora de fé. Donde paga atenção na espírito não enganoso e doutrina não de demônio não. Pero tata nós não. Nós unimos mes tormenta. Tem uma relação íntima. Abo. Papo se que ministra. Papo se que papo nos vida. Aleluia. E nós estamos falando que a autoridade abo.
Pimpature forte falso na palang ser pasabaw. Hallelujah. Pesay, etapis ng Efeso ng 5, versikulo 4 at 17. Pesay, spierta, abo ko da drumi, ilanta forte e morto nang, e Cristo su luz, prieriba bo. Pesay mira bom composto da cana romana. No manera gente bobo, ma manera gente saber. Haciendo bom uso de vosso tempo, para sombra. E tienang tamalo. Pesay, não seja bobo. Compreender a voluntad de Dios en tu vida. Aleluya. Tremendo Dios, caro hermana. Dios te ministra. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así la mes. Aleluya. Pampe. Sí, Señor. Aleluya. Yes, Señor, oh Dios. Qué buen Dios está, ¿no? Aleluya. Pampe. Sí, Señor. Yes. Thank you, Tata. Tremendo bota Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. El lamchi que lo corda. El la vaya cruz como el lamchi. Derrama sangre. A tu rebini. Y también como el león de Judá. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermana, stima bendicionado sta de mente aquí. Aumenta tremendo. Ministerio mi bendicionado Dios a forma. Tormenta. Nos te vayas de 16 luna. Aleluya. Gloria a Dios. Tormenta. Aleluya. Y luna pa sabihan. Siya torpa na borwak pa bote turdea. Wak pa bote pa recibe. Abutam ta bendicionado manera Dios ta bendicionanos. Mira pers, aleluya, gloria a Dios. Umana nuestro mira pers, aleluya, thank Señor. Thank you, Señor, oh Dios, pabidurut mira pers de mente aquí, Señor, oh Dios. Thank you, palabra, voluntad, turcos, diablo de mente aquí, Señor. Thank you, oh Dios, truth mira pers, junto con nos, que ya adora Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Veniendo de tu presencia para su pan de cada día, oh Dios, para engrandeciendo tu nombre. Nabuturo honor y gloria, aleluya. Bendicionado los mil versos, Señor, oh Dios, data tu sao, oh Dios. Ahora como se te llevo delante, sin que, Señor, oh Dios, junto con tu ser humana, tu tierra está tremendo, tu bendicionado con paz, una armonía tremendo. Déjanos tu rumán de un acuerdo. Pan gritan a Dios, data danki, para pedir los mil versos. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, los mil personas tú conoces. Por voluntad, por palabra, que tiene poder. Por gloria, Señor, oh Dios, thank you por su ayuda, thank you por su casa. Thank you, oh Dios, por tu coste amo. Por voluntad completa en su vida de llave. Bendicionata. Bendicionata. El luz resplandecería, bo. Caminda botado hoy. Que encontraron, te incurrisibe algo nuevo. Te incurrisibe, te incusinte presencia de Dios. Pa sombra presencia. Te caminda botay. Pa pena Dios los mila. Un sapiana tremendo, a tu bendición a Pablo, aleluya. Gloria a Dios, nos también con nuestro manaira de Caster, botey, aleluya. La luz, resplandece, aleluya. Thank you, Tata. Oh Dios, de gloria, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Naira de Caster, tú conoces mente aquí, Señor. Es 2 de diciembre, ya viernes. Oh, Tata, si manta bendicionar completo. Tentando de weekend también, que palabra de Dios, prioridad en su vida. Su pan de cada día, oh presencia, Señor, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, Tata, thank you. Thank you, oh Dios, panera de casta mente con tu ser humano, tu conos. Tata engrandeciendo buen nombre. Na futuro honor y gloria. O sea, de Dios tu poder. O de Dios, Tata, alfa omega. O de Dios, lo cual como comisar. Nunca porque en la mitad en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, aleluya. Tata, ministrado Dios. Ministrado Dios de poder, diablo, Señor, oh Dios. Mente aquí. Debe de naira, Señor, oh Dios. Tata, thank you, Señor, oh Dios. Tata, nuestro grito, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, para de naira. Thank you, Señor, oh Dios, para de casa tu vida. Thank you, oh Dios, por tu palabra. Thank you, oh Dios, para cambiar tu cosa, Señor, oh Dios. Thank you, para su yunang, para su casa, su vida matrimonial.
Thank you, Dios Tata, oh Dios, sumama, pinisalo. Thank you, Dios Tata, caminda que te cana, Yahweh, Señor, oh Dios. Caminda llega, en su trabajo, Señor, oh Dios, esta bendición. Thank you, Dios, el trono está, Señor, junto con nos. De un acuerdo, camino por palabras a ministrar. Camina por la papia en aire. Vos saca, bechero, también papel, Dios. Sigue por papel, Dios, vamos a paz. Para poder paz e uma harmonia tremenda de vida boiona, de embocas sendo completo. O ministério que começa a embocar, aleluia. Glória a Deus, Tata. La luz brilla de vida na ira. Thank you, Senhor, oh Deus, é poder, é glória, é poder, é palavra. Oh, Tata, circunstância, em nome de Cristo Jesus, ministrar, Senhor. Ministrar, oh Deus, bota poder. Ministrar, bota poderoso. Ministrar, bota graça. Ministrar, tu confiamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Thank you, oh Deus, por sangue, oh Deus, como cobre caste na era completo, subida completo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, na era. Un tierna bendición a Pablo, un weekend tremendo, glorioso. Pablo vida matrimonial, casi buyunan. Oh, bendición a Botaruma, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Omega. Aleluya. Unda lomita. Aleluya. Oh Dios, sí Señor. Bendición tremendo. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tata, presencia. Aleluya, yes. Oh, presencia está tremendo, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, presencia de Dios está tremendo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aquí, Señor. Dios de Aleluya, tremendo, gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios. Oh, sí, Señor. Thank you, Tata. Oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Lord, I enter the holy of holies. I enter through the blood. Oh Dios, thank you, Tata. Thank you, Señor. Tabo, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Shape you. Aleluya. Aleluya. Yes. Aleluya.
Hallelujah. Holy. Yes. Santo ta. Santo, santo, santo. Papel na Dios. Agora que nós fazemos operação caba, papel na Dios abo. Tenha presença. Aleluia. Permite Dios ministrar tu santidade em vida. Aleluia. Tempo caspota. La gueto que tempo cas. Aleluia. Sí, Señor. Oh Dios. Santidad, aleluya. Ora ba 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 ba. Lord. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Dios bendicionado. Rendola. Pastor. Está bendicionado, man. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Mila pers bendicionado ta. Ture rumanan tambe. Kutiri ba YouTube ta follow kunos no te mira na number. Nang tambe ta bendicionar. Andalo bendicionar ang tour. Aleluya. Ture rumano kutiri ba YouTube. Kunos no te mira na bosan tambe ta bendicionar. Oso bosan tambe ta tumapati sa culpa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Permite Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata. Everyone lift your voice. You are holy. You are holy. You are holy. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Tata. Hallelujah. Hallelujah. For your name is holy. We sing you are holy. You are holy. You are holy. Jesus, you are holy. You are holy. You are holy. Oh, Rabashatayaba. Mandele Korabayada. Hallelujah. Yes. Oh Dios, permite Dios que debo papen a Dios, que debo papen a Dios. Yes. Oh, yes. Hallelujah.
Sé que estás aquí, Aleluya. aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Aleluya. Sé que estás aquí. Oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Aleluya. Danke, Tata. Tú estás Sí, aquí. Señor. Tú estás aquí. Mi Aleluya. corazón Danke, Señor. puede mirar Oh tu Dios. Sí, Señor. hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú Aleluya. estás aquí. Sí, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón Danke, Señor. puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aleluya. Yes, sí, Señor. Tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Aleluya. Tú estás aquí. Aleluya. Estás aquí. Puedo Sí, Señor. tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás Aleluya. Aleluya. Puedo sentir tu gran amor. Danke, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Danke, Señor, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estás aquí. Danke, Señor. Aqui botar junto conosco, temos a presença, Senhor, oh Deus. Danke, Tata, aleluia. Danke, oh Deus. Estás aquí.
Thank you, oh Dios, por nos islang Kosovo, Aruba, Bonaire, oh Dios. Que paz te amo, Señor. Turcos te amo, Señor, oh Dios. Vos Espíritu Santo, toma posición y controla. Thank you, Señor, oh Dios. Déjame inta presencia de amo. Nos tu representando Cristo de nos casa, aleluya. Thank you, Tato, Dios, ta amo por las turcos. Ati thank you, Dios, por nos paisano na tur corazón, tur arobiano, tur bonariano, junto, tur antiano, den unidad, un acuerdo, tata, llaman an tur. Nos no apoyamos niente, pero tata, abo de Dios, apoyamos tur. Llama tur para não crear una relación íntima de la casa con Dios, tur beinta, aleluya. Thank you, Dios. Yan Josefa, gloria a Dios. Yan Josefa, bendicionado de mente que tata thank you, Dios, para Yan Josefa de mente que Yan Josefa también viene junto con nosotros, Señor, oh Dios, para engrandecer el nombre, nabutura no de gloria, Señor, oh Dios, para tomar Yan Josefa sa, e pan de cada día de presencia de Dios, turmeita, aleluya. Bendicionado Yan, oh Dios. Bebida nueva como en Cristo. Tiene duro na Dios, Yan. Un día bendicionado, Papa. Un weekend bendicionado. Por vacancia na Holanda, lo está bendicionado. Aleluya, Yan. O saco bote. Gloria a Dios. Bendicionado, Taruman. Aleluya, Yan. Aleluya. Y Señor. Ministerio Mita Bendicional, live prima Facebook, live prima YouTube, turma inta, tiempo presencia, Señor, oh Dios, aleluya. Guarda share programa, romano. Guarda share programa que, aleluya. Oh, sí, Señor. Han quitado, Dios, mucho viernes que nos debe weekend bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, hermano, lumida, ya domingo à noite me tem setor me tem com bom mensaje, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, danke tata, aleluya, sí Señor. Aleluya. Sí, Señor. La voz de Dios, de Turcos, y Zaira. Botey, aleluya. Thank Señor, aleluya. Aleluya. Oh. Aleluya. Aleluya. Que Señor está bom. Aleluya. Quitado Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí. Aleluya. Yes. Era pasando, aleluya. Gloria a Dios. Oh. Aleluya. Tremendo está, hermana. Tremendo está, aleluya. Aleluya. Han quitado, Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí, Señor. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor.
Señor, aleluya. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory. Aleluya. Tata sinigi, ministerio mi te bendiciona. En mente que Señor, oh Dios, Tata, nos te llegan el punto oh Dios, Tata, con nosotros va el final del programa. Tata, thank you, oh Dios. Thank you per mente que Señor, oh Dios. Thank you per mente que ta voluntad, Señor, oh Dios, va palabra, oh Dios, tu costo, oh Dios. Thank you, oh Dios, que tu Espíritu Santo guíanos, Señor, oh Dios, y painos delante. Que nos por cumplir, oh Dios, con todo lo cual en contativo en el nombre de Yeshua. Oh, Tata, thank you, Señor, oh Dios, ave. Cada un cotatón tu con nosotros, oh Dios, tenemos presencia, Tata, oh Dios, hablo vayan delante también. Y para ti un día tremendo, un día glorioso, un día bendicional. Aleluya. Dime, Señor, oh Dios, Tata, Papia, ihasi, lo cual no como tengo así. Dirigir lo cual como tengo dirigir. Tata, llega un camino, no es por llega, pero abo de Dios, como llega tu camino. Y nos te permitimos ministrar, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, sí, Señor. Era santo, aleluya. Lumanang, aleluya, tremendo Dios está. Biblia nos hace oración, ¿no? Nos hace oración, nos queda papia, así oración. Pero también tengo que dar un momento quieto también, ante para Dios, papia cubo. Para tendes de Dios. Você cuba papi kuende, você que da papi tá bom tampoco. Você tem que baiting stilte, anto lagi adoração ministra, anto tende que Deus que bisabo. Amen. Você mo bota criando ori que dem bocas uma relação íntima com Deus. É o qual que botas de bocas o que é mais importante com ebaimento igreja, ebaimento de gozo. Somos Dios, un Dios de luz, y que vos paso so. Esta gusta está junto cubo so. Para el papel de mi vida, para el lado de paz, para el tranquilidad, y para conocer más de cerca también. Y para hacer todo cosas, dice, lo continuar de mi vida, amén. Aleluya. Nuestra iglesia, pues, esta gusta para nosotros, como soy yo, está junto. Para engrandecer su nombre, tu honor y gloria, pero alabar, glorificar, pero de mi manera la iglesia no pero aquí, Dios te dio sabiduría, sí, la boca es más importante, realmente ahora voy con mi sabiduría, amén, gloria a Dios, así na, nos va a llegar al final, Romana como de, nos llega al final y nos programa, ministerio me te bendiciona. Ricamente bendicionar. Live ribo YouTube, live ribo Facebook. Para invitar um ser querido para venir junto conosco mainta den oração. Amém? Para também receber sua paz dentro de sua casa e também para conhecer Deus mais de cerca. Amém? Para também para permitir Deus ir caminho nenhum por aí para Deus pegar também. Amém? Não tem evangelho para você, pero cada papi com um romano Biseta di kong no tebin siya domingo to mustre dune mustre kong ting kuya ka ribo YouTube o ribo Facebook. Rumang Randolph, weekend bendition na pa bo. Bukas bo yun ang boser karinang. Danki pa bo sustain ribo YouTube kompleto. Danki o Dios, po Dios ti un trabaho grande pa bo diyan su ministerio, amen. Bota bendition na rumang. Omne, anto weekend bendicionar, demo trabajo dentro cos, anto oro ba iglesia, Dios te un palabra tremendo para amén. Sigo perseverar, hermano, paso botanifica opi, para nós, para o ministério, me bendicionar, amén. Gloria a Dios. Mila pers, botambe un dia bendicionar, anto ribo YouTube, anto tura romano tambe ko ribo YouTube, con nos no timir na number, romanang, bosang tur tambe un weekend bendicionar, amén.
Nós também, para 2025 que acaba, então 2026, tudo o qual que Deus sa papi, nos vê tinko soso de amen. At miro man ang tour, kung tili ba YouTube, kung tili ba Facebook ko nos, tambe. Ngayon the caster, tour, duro man ang Kenneth Mackay, Marisa Hoy, tour, kwanto nang ta, open nang ta. Amen. Hindi ba YouTube tambe, open nang ta. Miro man ang tour di Facebook tambe, kung sabihan na bendisyon na, un weekend tremendo, anto naka-Diyos sa trabaho kiting kaso do. Ja domingo a noche siya tormi tayo rumanang. Amen? Shabbat shalom. Hallelujah. Te ja domingo a noche siya tor. Hallelujah. Gloria a Dios.